Office jong Superintendent of Police ko West Castle District. Harangkat ka jing trailang bat kasang kinongnya taxi na nongston. Manta kasngi kalayo ban penlong ya program ban ajing hikay siya kinongnya kali halor ki kendon bat kirukomnya kali ban ya daru na kijing mansaw. Yagan ka program layo ban penlong hapo komandan ni nongston. Hagaba uba HG Lingdo Superintendent of Police ko West Castles ulalong kumukongsan ban ajing pencai halor ki ain bat kirukomnya kali. Hagaba laydon rekat langru uba bi kharjana DSP Headquarter uba Omasar DSP Crime kiri orang ba kasnong bat kiwe. Hadin kani ka program kala don ru kajing ajing sumar khmat ya kabala penlong hi dekat tenat pulit jong ka district harangkat kajing ya snok tilang bat ka bansara I care. Kabha marba actually hakidi pareng kile na kapor yaki commercial drivers especially ki banyak taksi ki banyak bus ki banyak truck ki cek ki khmat ki na kapor marga paning kong ka sedang nang khmat darang khmat kambiang ramen mi di berye ta telah jenjang mutka tadi kalau sya siapa nala dia kapu kajing ma pada ki passengers ngarai lah skau na do mana iki jing keren kiba kini ki keren suai nga kiba ba kespar di riurang ba jong ba buram jong badan buram jong kani ka long stoin belai ibala don aslam ang ni ila ai ka advice ni soba das ngap i DSP jungar wilayah itu ipi ngan cu peteng ngan cu keren niat chang ka etiket ka ba ki taxi driver ngas ngau ni sedon ngai tu pi min swap ngala along DSP traffic ngala along DSP traffic asalong south nam apun ba ki wi lale pon ngidang dong long hanang south nam ngapai ka traffic management apa selong ya to kapor si ang jan di taxi driver ni ya kendo na kapor ni te kawai ngama ngakwa mangan ban garika kadika etiket umno bapin da sama pa da kamai taxi jo pin pong ni kijan ki ba ko pin num pong ni slipper ka ba pong ni juti rem dulong banya kali slipper nang ta pin dai banya di secret di rumah especially di rumah kalan apa kali marba katut yaki passenger kam ta mi ki passenger lokumi kin thai kim ki dan kitu ki ba sutrat ban di secret di tang nang ni nang ayo la nang ni ru ban ong ipisia pas ngomba ya po patla ka akor tang kata nang ta pada persang menyala ban i passenger kindup kemen ni pila kumbai ong iban DSP headquarter cuma mana ba de ban long professional ada bilang professional ki brio kin kwa ban syong taksi jo